Guhaye ikaze kuri Toka Sport ubuzima kabisa, nshimira wamaze gukora subscribe, like na comment, uri uw'agaciro cyane unakora na share. Rero ni amakuru agezweho cyane muri no weekend. Rero iyo abantu bamaze gukora subscribe, share, like na comment kuri Toka Sport ubuzima, amwe mu makuru tukugezaho rero Amavubi yongeye ku biciro ry'imigani kabisa cyane. Nyuma rero turakubwira byose uko bimeze, nako Manchester United ndetse n'ikipe ya Liverpool muri FA Cup n'andi maresultats turakubwira uko byagenze. Rero Amavubi yongeye ku biciro ry'imigani rero nyuma yo kwambara imyenda ibusanije nimero muri CHAN 2020. Byagenze gute? Ikipe y'igihugu Amavubi rero yongeye ku biciro ry'umugani nyuma y'uko umukinnyi wa Ngendahimana Eric yagaragaye mu kibuga yambaye umupira wa nimero 25 n'ikabutura ya nimero 24 mu mukino u Rwanda rwanganyijemo na Maroc ku wa gatanu kabisa. Ngendahimana Eric yinjiye mu kibuga ku minota 44 asimbuye Kalisa Rashid wongeye kugaragaza ko afite imvune bisa n'ibyatunguranye. Uwafataga amashusho y'umukino kuri Canal Plus uri kwerekana iri rushanwa, abakinnyi bakina imbere mu bihugu byabo muri Afurika yakuriye nimero yari mu mugongo ari kuri 25 ku ipantaro, mu gihe ku ikabutura nimero 24. Byagenze gute kugira ngo uyu mukinnyi yambare nimero zibusanije? Rero ubusanzwe nibura isaha imwe n'igice mbere y'umukino ikipe igera ku kibuga, abashinzwe ibikoresho kit manager bagategura imyambaro abakinnyi baza kwambara, haba mu kwishyushya cyangwa se mu gihe cy'umukino. Ku ruhande rw'u Rwanda aka kazi gafitwe na Baziki Pierre, Munyaneza Jacques kabisa na Rujugiro. Mu myambariro bari bateguye nk'uko bigaragara ku mafoto. Uwitwa ibitekerezo rero byagiye bigira rero kuri Twitter, wajyaho no ku gihe.com ukabisobanuho biriho. Uwitwa Pacifique Muzagize ati nashaka kubaza city manager uburyo umukinnyi ajya gukina agahabwa imyenda itandukanye nimero ubwo yarebaga si umukinnyi ko yambaye abona zibushanye. Uwihirwe Didier nawe Dodi nawe nuko avuga kuri Twitter yavuze ati ku butumwa bwa Minisitiri wa Siporo Munyangaje Aurore Mimoso yashimiye Amavubi ko yitwaye, amubaza ati nyakubahwa minisitiri, ikipe y'igihugu mubona ariyo gukenerwaho kano kageni? Uwitwa Joachim Kadafi we yagize ati iyo idashoboye ntuba ushoboye Ferwafa mugaragaje ko ubushobozi bwanyu buri hafi kabisa. Hari abahise rero bafata Ngendahimana Eric ari mu kibuga bayihuza n'umunyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda Rigo Garusi uri muri Cameroon yambaye nimero 24. Bavuga ko umupira w'uyu mukinnyi akaba yambaye ari we wawutwaye. Gusa umwambaro uyu munyamakuru yari yambaye mu mugongo wari wanditseho Rwanda ni uw'abafana, mu gihe iy'abakinnyi iba yanditseho amazina. Ikindi cyagarutsweho ku myambarire y'Amavubi ni umwambaro w'imbere wa myugariro Ombolenga afite na utari ujyanye n'imyambaro y'ikipe y'igihugu cyangwa indi isanzwe yambarwa kabisa. Rero ku kabogisi FA Cup rero nawe katubwira ukuntu bimeze. Chelsea na Luton Town saa 8, Brentford na Leicester saa 10 Fulham na Burnley saa 10 Manchester United na Liverpool match y'umunsi saa 1, mu gihe saa 4 Everton na Sheffield Wednesday. Ikipe ya Manchester United rero aza kubigaruka nyuma y'umukino Manchester United zazanganije 0-0. Manchester United iraza gutsinda kabisa, ni derby ikomeye cyane. Shampiyona Liga Santander y'Abasipanyol Osasuna na Granada saa 9, RC Barcelona saa 10:15, mu gihe saa Manchester Vigo na Eibar saa 4, Atletico Madrid na Valencia. Hano haragwa umuntu, ni match ikomeye cyane nkuzaga twubana na match zabaye ejo. German Bundesliga shampiyona y'Abadage Schalke 0 na Bayern Munich. Hano haraza kugwa umuntu naho The Hoffenheim na FC Cologne kabisa saa 8 za kwa zimanuka mu kibuga neza cyane. Italian Serie A shampiyona y'Abataliyani Juventus na Bologna ni match za kubikomeye cyane saa 7:30. Saa 10 Genoa na Cagliari, mu gihe saa 10 Hellas Verona na Napoli. Saa 10 Lazio Roma na Sassuolo, mu gihe saa 3:45 Parma Lazio na Sampdoria za kwa zikina kabisa cyane. Dukomeje n'andi makuru rero mu Bufaransa, Bordeaux Angers saa 8, saa 10 Dijon na Strasbourg, saa 10 Metz na Nantes. Postponed umukino utabaye n'imi na Horiya wasubitswe, Reims na Brest iraza gukina saa 10 kabisa. Muzakora subscribe, share, like na comment kuri YouTube channel Toka Sport ubuzima. Kadukomeze na match zabaye rero. Southampton yatsindaga Arsenal igitego 1-0. Barnsley na Norwich, Barnsley itsinda 1-0. Brighton itsinda 2-1. Blackpool Millwall itsindwa na Bristol City 3-0, mu gihe Sheffield United atsinze 2-1 Plymouth Argyle kabisa.
Kadukomeze rero, Swansea City yatsinze 5-0 Nottingham Forest, West Ham United itsinda 4-0 Doncaster Rovers, mu gihe Cheltenham Town Man City yatsinze ibitego 3-0 kabisa. Tugaruke rero muri shampiyona Espagne, match zabaye ejo, Huesca na Villarreal 0-0, Sevilla itsinda 3 Kazi, Real Sociedad inganya 2-2 na Real Betis, Deportivo Alaves na Real Madrid, muri Real Madrid itsinda 4-1 kabisa, yari maze igihe idatsindana. Rero wibutsa kuri subscribe, share, like na comment. Nta mukanya ikipe ya Manchester United ndetse ikipe ya Liverpool zirangije. Ndabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza na weekend nziza, ciao.